Pathian ni tuk chuan nuam ule Vawiin hi missionary day voi za som thum le pahnih na hani a Vawiin nun kong Hruaitu atan missionary day pualin mission ti kan ngai thla ho le don ani he thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia chanchin thamar ka ziak bung som le paruk chang som panga thu hi lo ngai thla ila tin an hne na khovel zunga kal ula thil siam zong hne na chuan chanchin tha hi hril ro u lalpana thu mal som ro se amen mission chu secular hilfia na chuan mission is an important assignment given to a person or a group of people typically involving travel abroad antia mizo tong chuan ti tur na big mimal emo pol ho hne na pek hiani chu chuan veiwa le zin kuala na big a hne na pek chu vati puithlin ako kani ti in a hril fia theyang chuti lai chuan Christian ten mission kan hril fia na ve thunga chuan mission chu Pathian ta Missionary Day ania Isu Krista kaltlanga khovel Pathianin achan damnak thu puandar na lalpan ako ran ho te kota ada hiani kan ti theyang chu mission chu ko ranin atho hian chu ko ran tia ko tlak ani chawang ti te po in mithiam ten an lo sei to thina chu Pathianin mission thok tura ko ran adin dana tanga an thirna ani thin ani chu mission chu Pathian atanga lo chuak bozon na ani a chu mission chu lalpan ikuta ada a ko ran mi ini na in ikowa in ngat anga angai ani chu engtin nge asoi kha Pathian thu kan chiara khan khovel zonga kal ula thil siam zong hne na chuan chanchin tha hi hril ro u min ti ani sapu pale pubonga te khan an career te an future te kha an ngai tu na sa veang ti arin oma an suang tu na chuan London khotuala chung ko dina an nupui fanau te ne na an chen na tur in le lo din tura ruam man na siam te po a om veang ti arin omani amai ro chu mizo te chanchin an lo hriat danin milula nam barbaric lutuk ma ni chipui te dawarun thin Krista chanchin tha mamo ngoi ni in minron mu a chuwang chuan London khotuala tanga India ram lo chowa Mizorama chanchin tha minron thil kha bata an ngai tlata an comfort zone chu sanin chanchin thadong tu te an ni ang takin chu chanchin tha chu an ron wa chu puya kan hnen an lo thlengta ani lalpa Pathian chu fakin omro se thil tha chanchin lom om ron thlen tu te khan Mizoram leilung rap masazok ni tum hau lovin longa tangin arualin an ron tum thla a khatiang taka indu sak ton ril ruthiang lim nen khan Mizoram leilung an ron thlenga thil tha chanchin lom om thlen tu te ke chu avamoi em Pathian thuin ati kha he ke nge hi ani a lalpa tirte ani lalpa hna lom thu seila chanchin thazar kan zong te hi voina hian I chut non te ang kan zawaya in tom ko ran bil ani lo na turin lalpan private tir kherin kan hnen ron hruai thleng te hi amak dang lam ema state dang chuni sela kan soifu to thin kumdanga po khan state dang chuni sela state in an ma ni hriat reng na monument ro pui takte po an din du hialang amai ro chu Mizoram a ero chuan ko ran bil ta anga ngai na kan ne wangin kanin trom thiam ta lo hi poi ema khoi na chanchin tha kan don na konga setana hian ko ran ho te in lung rual lo dan kong hi adap ve renga ko ranin Pathian mission kan tho na konga hian setana mission ron in ro zo ka hi a hlo tling tlat thin la ya hi apui ani lalpan mission aneya chu mission thoka ti hlo tling tur chuan mi atir thina chung Pathian mission thok tura tir te chu missionary anni lalpa ko na changa kallo thelova in ngai te ania
antana tong try sakte support te hi ma ni in lumma om te ta na kan ti tur poi mo em ani a lithuk lampana kalte hi tong try na le thil pek mangin a hrui kan chel nget tlat turani tunlai din huna tak phe chuan Muslim ram then khat le Africa ram then khata te Christian ti du da na sa ma nimin maya po Nigeria rama chuan Christian sompanga patling nupui fanau chom lai nei tha mai Isu Krista anrin na phat sana Muslima in let tura anti nuwa an theilawa wangin an kap hlum le ringot mai avan poi thim tiro u chan chin tha hi he khovel hian amamo a nam tin dam na ani na hi when a hian cheng thar le ila chu mission thok tur chuan kanin tuai thar le po apoi mo in ka ria a Vawiin missionary day a hian bozong tu Pathian ril ru trom chungin mission rong bol na konga kanin pek na ti in enlet chungin hlok tak le tangkai takin Vawiin hun hi man itum le thewang u lalpa na thu mal som ro se amen itong trayang u lalpa chung bermin mangai tu tukina hian missionary day damte in min hruai thleng hi kan lom hle mai lom thu kan seye lalpa he missionary day pual hian mission ti kan zir ho le ta a he thu toy te kan zir mang hian imi te min pol thar le la vena hian I o te thari min hriat tir le la he I chan chin thril na mission na a hian ke chu ka tui lo ti mai lova kan tui nge ya ngai na min ko na le min tir na na a hian lalpa kan ril ru kan pek deu dewa khovelin chan chin tha amamo na reng chunga imi te hi kan tho chu zel the na turin vena hian kan ril ru ngai to na te tharin nangin min chok tho leng che I khongai na kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen dom le vekule